Kasorkar Meghalaya, Lingba ko office nakatanat jang ka District Social Welfare Officer, West Khas Hill District, Nongstoy. Dakajing isnok tilang bat ka life light focus concern, kalayo pan play pajba no ka yeng kintay, kiba syamlanot ya ka balatib ru kum ka Shakti Sadan, a shelter home for women in distress. Ya ka tiga yeng la play du ba Gabriel Walang, MLA ka Nongstoy, balalong kum ukongsan. Haringkat ka jinga don lang ru ba CP Mokon, Additional Deputy Commissioner ke West Khas Hill District kum usumbut kongsan, bat la sakilang ru daka kong N Umdor, Joint Director Social Welfare Department Shillong, ka kong DW Pakenteng, District Social Welfare Officer Nongstoy, uba AS Doling, Secretary ka Life Light Focus Concern, bat kiwe-kiwe ki officer. Ya ketiga yeng on kami daka Life Light Focus Concern, bat loong baya katay ka jakari tengan gikentay ki basyam lanot labay pisa lingba ka Ministry of Women and Child Development jong ka Sarkar India. Social Welfare Department agar punya life focus concern machine dari buku berpilih mereka kajian kedua jumlah bahkan ini kalau kajian kedua nanti long kami ikut sama ikut sharingnya ikut sharingnya bahkan ini mau ada jingkot jika ada yang jangan banget kamu sih. Ngai publik terpang ya kadi office Shakti Sadan. Ngai skam ba kadi office hagaji penyaja jompi. Kanlong ka jaka juga jingkerman. Jom kibala tu mensel hagaji ni. Bon gilong mi ki jongi ki basyam jile. Kon samla ji kibala ngop no sawad drop. Ki ngop lo thaki bon ba ki beta. Baharo ka koi ba upot ban ki naban pasino. Wadia ladi. Balai kajian kumkini dia. Kadai nak tahu bah impak don kita kerjakan. Ban ai kejik sumar ya kejik pang jom kakle. Imak ban like nak kejik puslai baru aku mau ngibah maukan. Kejiknya di bawah bah. Hari kidon ki bawah lasu ban yaisha kita kejiknya nampak undon pasuk mat. Yaki katakan jingmu bah kata kejiknya bagi kidon. Tengah kasu kumbakan ni Shakti Sadan. Shakti Sadan, Shakti kabor Sadan kede yen. Hari kayin bor kamong, rengangan bu yepi kede kentian kamong. Kayin penskam ya kente. Kane kalau kum kayin penskam kente. Ya penskam ni jimut berkat juga lang kumi kijungi. Penjing penskam ni pun samai kijungi. Bakin like nak taki jing puslai jom kejingin kajungi. Kade kayin ngabu kum jing kerman na ka banta kum kita gijat long kumi ki kun samla gi jom na ka banta ban penthmai ya ka jingim ka jom kin yo ka jing kerman bat kin yo ban penthmai ya ka jingim ka jom lang ba kan ka jing ba kin yo biak na ka oi ka jingim ka jing ku blai ka kerbang ka ga life focus concern ngai ka jing ku blai ya pi kila pet di kun sweat ki jomi kam dei ka basok ngai gulai ya life focus bat kumju ya ka urban mission ya ka balang hi bro goi ka balash ai kari ka jikrshan wa kumno nginang ijngai ban pe namta ka bha kamian jong ga dong ka thai ka jungi badel kani nganang ya tri sitom babi ba doleng ba reverend aidura ba katimi jompi ba kumno nginang kentiu susu ya kadi ka kam ka jompi sibul ki kam ban menero bila dong bakumno bagi nangla ban plino saya ke rehabilitation center dia kata ro ngakular ban don lang bapi ban penyo ka skim nakapta jopi bagi nangla ban kentio ya kali kakam ban kajik tuo terbang jopi